Abono poila edisi hafang te haste hafang ni chai tong mumbai khomlung tring celebration committee ni saktan mungo kotor bere mo khomlo amchai khlaijakna ni thangai tongo tring bisi ketal ya sakmung panda tring bisi ketal chano rogai hati basaromai khlaijaknai dalbida thangmung bataile mungte dalbida bere ni lukoham samung botang tongnai ki prasarung ni dalbida samung phunukmung eba food festival Pasal sarigo kumpoi thung noklawo kaisa koktung panda dingai o saknai muroka khomlung tring celebration committee ni convener Virendra Dev Burma Bisi brum ni haike taklai bo khatung khajani bisingti final 21 December salmario yasakna ni thangai tongo teng bisi keda 1432 trupra ira phiaba abono poila edisi hafangte haste hafangni chaitong mumbai khomlung tring celebration committee ni sakthar mungo kotor bere mo khomlu amchani khompoi academy thung nokhlaw khlaijakna ni thangai tongo tring bisi ketal yachakmung panda tring bisi ketal chano rogai hati basaromai khlaijaknai dalbida thungmung bataile mungte dalbida bere ni lukoham samung botang Tongnai ti prasarung ni dalbida chamung phunukmung eba indigenous food festival tongnai mis dignai batailai ni bolai mung panda abo haikene ti prasarung ni bisingo rungsrung mungo jotoni kujugo pas khlainai rokno yafar jaknai sokat panda naro okra angai manjakna ni kok tongo hasne ni montro okra biplop kumar depte hasne ni bupagra maharaja Pradyut Kishore Dev Burma Pasal sarigo kumpoi thung noklawo kaisa koktung panda ringai o saklai murakha khomlung tring celebration committee ni convener Virendra Dev Burma Hari kaham, tini hambairo sini media rokno sini news channel no, kami ke sini ring tring celebration committee kumlung by ring jarno borok haimani bagai norno belai pai play hambaya foru, tapi tini kok sana sikang tini kaisa important deh Guru Nanak birthday abon bagai hayu ni jotto borok no kakak hambaya foru, bangkai seng taklai taklai sengoro khumulung amchai oroni sengkana guni bororok romdi dosani simi romui yang sobomani khumtia jangalia tike sengoro khobu yang takajola area kawi sengoro khumulung taklai kotor kaisa tring celebration khailesinai aboni bagai seng o amchai ni jotto luku tai kirpa hagnani bebak lukurno seng koinai sinio tring celebration of Haiman Jaga ni bagai, abu ni bagai sengoro, tapi potor ke jatuh seng lam soknai o sekang, tam ni ke sengoro kayaknya thang jenis seng kebang ma coba sunang borok ni sengoro kayaknya ni bagai sini bisi ketalno, palanya ni bagai, abu bagai seng jatuh no kabai kuban ni seng tahu sekarang lam sobi tong nai tai jatuh no seng subah ni bagai seng poiner go, abu ni bagai seng o samungno seng tini ni simno jengkha aboni bagai seng lukuno saimarna bagai tini press meet to seng phaisok paikya engka aboni bagai seng o ko seng tiring no ruk sawi seng taklai omhai khaileka sini puila tiring palai krangna sini Maharaja Hamtorfa yakaba Jujorfa no aboni bagai seng taklai sekangno sengoro thungmung rok ba khela aborok botangnai seng Maharaja Hamtorfa Memorial Football Tournament bo solinai engke abai keno Maharaja Hamtorfa Memorial Cricket Tournament volleyball badminton engke indigenous games item engke seng salsa sekang bicycle race bo khainai sengoro abun bagi seng committee bagi abo seng saklajak tai abuno karibo seng khainai sini tring ni sekangno seng indigenous food festival bo seng khainai ni seng kok sablai sini committee ni ngai yang te khaksa faising khumlung tring celebration committee ni vice chairman Bir Kumar Dev Burma sakha abono poila bisi kolokma jorani yagulo khumlung amchai asukoto bere mitring bisi ketal yachakmung panda hanai hamoiro sini joto social media no sini sanggadir no sini takuk no bro sung tini press meet khema jaga no joto no attend no man bagai sung thangai tongo tring celebration khumulung committee ngini sung khaina thangai tongo sini kotor khaini singoro sini tring bleke tongthok sini Maharaja Jajorfa sung thaching sini convener sai thangka 590 Christabdo jepro sung musida baro thangai ayango judok applying family sal sung a sal bleke mutu mamani sal tong thok ni sal amon bagai sing khatung khaja khainai birat kotor ke sing pala ni thangi tongo tai sing joto khana ka sing
sini samung food festival ngai sini jazrofa member kubang tournament ngai abon bagai sing tabuk kumpui academy wo taklai sing o drink celebration committee kotor maka khanyan bagai thangi dong abon bagai joto amchani khajani takute busungno sini khaka hambai jotonon lamsogo tai drink bisik dalngai jotono sibai tai hambai asmo Tring bisi ketar ya semung pandano jai jake samung caroi ti sana ni bagai be bagai 112 atong lokno te khlaija ka khomlung tring celebration committee borom gunang tike hebel ebel koloinus namjaka committee ni chairman te tike bir kumar debormano chongjaka committee ni vice chairman abo ekheno tike birendra debormano chongjaka committee ni convener chini khorang ni bakhakte khlaijaknai arono joto pandarok ni kathang awaimo bureau report chini khorang